Amataka gashangwa gari mu kwibwa garamwe ryo mu ruka rwa Buyanja yagombora yakizwe mu Rushenyi kandi kiziro bwa nyuma y'ababiri bari mu kugiba okugarwanira bati bakitabariza kandi kikwenda mayisa abantu babuyanza barebwe bakeyafu naza kurgama abantu bacinka babiri babibe hitaka abo kwandi baritine cyapa abantu babuyanza bashemeye kwetegereza ngo government nkitwe ababebezi ba district tobara tuyiza tubatize kukiriza hitaka kurutwara. Nico kimwe na Nyaruzinga naho hariho abantu babaguzire amaju na nitaka igari konka tugiye kura ngo nana itakeri yetoriraho nari nbajyangu neri yabo kandi ubu records zikoreka izirunzoreka ngo bo bakagura amaju. Abahinji n'abarisa kandi abatura batuye bakoresa amatakago bino kwe yarchira ngo district yamara kuba bingo mu mataka gabo akabeni kabasa kubaho yo kureberera tukayana nitaka y'imyaka mingi ababazira bitumboye n'abakusabira rusho tubakarutandiko mu mwaka gwa 19 kiro gutegekirwa abajungu itakeri no automatically tuariri ayumu aho tineho egombo nanko muruka tineho na health center tu konka hari abantu aye bahinduka ngo bakitere batere cyapa ati government Uganda yone amataka ga government kuona gashimira kagezo gatunga ibyabo abo kuba land market hati the pressure on land igezere rebera kimwe nekura ka council twebembirwe speaker na chairman na ba RDC tukazo mu council yitu tugumana tugambara abantu kora boundaries bagutwara nkomuza tugire kushanga twahurira ngo amataka ga district aminje bagibe abantu tubina businje ko kanu batuhamba inga kunuya amatafari mbagatera kunuya bihamaka sente ko kubarebera na bamwe bakora mu project bargo matafari batandika kora buntu bwa burizo kumbe abandi bari mu government bari higuru ko kanu bari mu kono y'abahanzi atkumara kwatita karya umwaru twara umutekateka ngumba kurya ki itakeri kugambaho riyo muhango bwa hika 30 no kukireho kandi district yayereka kuba kwenda ngo yombe ko amakorero gatari gamwe na gamwe nka district kandi abahanda bahirira umwanyogu babasaganyurwamo omubera bene bakorwa gashaka bene muhoza.